ke lobakanyana lwa ngwaga a le mo kantorong jaaka mmatoropo Mabale-Huma o ile a phologa ka lesoba la nnale ka nako ya voutu ya go tlhoka botshepegi kgatlhanong naye eo ileng ya busediwa morago go ya ka EFF. Kgato eno e tlhotlheleditswe ke go palelwa ga ANC go rebola ditirelo tse di botoka go baagi, ditatofatso tsa go nna dinalanyana mo matloleng a masepala, bonwenwe le go palelwa ke go duela sekoloto seo se setseng se tsentswe madi a kotlhao. Ke maswabi go le gonnyane mare ga se gore re lositse motion o santse ne o tlatla o thebolwa mo counseling e tlang. I believe that this motion will still serve, and we actually welcome the fact that the motion will still be part of an agenda. Mmatoropo a re morero wa go motlosa mo maemong ke ditsia badimo ebile ke go ikaketsa. Ke tsaya gore seo se le mo motioneng ga se nnete ba misleader community of Rustenburg. Kgabagare ANC e kgalemile ka bogale ba lekgotla ba yona gore ba tlogele boganana jwa go vouta le makokokganetso. There will be action against those who have collaborated with the opposition to undermine the instructions and directives of the ANC. EFF ya re e tshepa fa ba tla tlosa mmatoropo mo maemong a gagwe ke mpho le pedi wa dikgang tsa SABC mo Rustenburg.